uksiang joka sengking atiar HNLC uba sadon bela haka pratarek ukala lengkot ulaya thu baka jingweng no ke HNLC ya ka jing ekran ya suk bar ka sorkar jela kumjoru bar ka sorkar India kadena mar ka jing bamdan ka sorkar ya ka political will habakran sikilat pathai khubor nakaliang uksiang joka HNLC ulaong ba ka jingweng ka HNLC kadena mar baka sorkar hi ka ya ka legal perspective ka ba nakaliang ka seng kam sngo ya ha Ulong ru balada ka sorkar kaya dakaan kajinga kren yasuk kampoi shanu. Ulong ru ba kajingweng ke HNLC kadai namar bamla ka sorkar banweng ya baro ki kes balasya pengat ikidukot bat kinong yalam ke HNLC. Ulong ru day nakane kadaw ba kinong yalam bahakmat jong ke HNLC kimla banwan syakmat. HNLC lo Long ki emissary jong ke HNLC kibala sa sini di sana. Kini kibala fully authorized daga body jong ka HNC. Tapi cuy insist ya kata ki jingwang kita bida ke long squat itu lagi na ko ai ding gitu. Loi haba la full authority hanga hukum betul betul la full authority bangin betul ni kam syakmat loi nak yang ki bos sarkar ki sokri apa yang tak nong nong cases. Ke kata nong cases jingwang kita bida kam jumbo dik. Daraweng nama kita ki balawan sendiri kita ki CC members jong sen ki senior ki bala alai kusna ki bala don sen te nomor ki yaki la full authority ki bala kasi tiru ke badar si sarkar lu ada syai ba kini ki bala designate ki Chelsea lawan sini with full authority to carry forward the peace process tambah nak dia sarkar melak banwang kita cases ka sakut mana wasakan memang ada ini ya keluar agensi main pak untuk main tetapi untuk siang bukan keinginan keluar ke agensi yang main pak ka kubur ko thamai ke agensi kalau ngata sarkar ka keluar kan drop cases baru in black and white ai ka general amnesty kerja kantor polisi pantai Pio man ya keren ini kan ya kan kapur na happy bagi ber New iba ke HNLC ko ang ba the ball is with the government. Mereka government ban dengan kali ko ang the ball is in the HNLC's court. Kata ko po kata ko nakakrat na dugna na kadiga perspective talaga government ko ang the ball is in the HNLC court kabamot ya kikis umwen tang siya sabon ban nabiyo may NIA samon tang siya samon nabiyo ga ministerial court samon tang siya samon man ginong nga manakmat cukup nungnya kata kau boleh sikit sih. Kasih kau willingness tu masyarakat, kasih political will tu masyarakat bahkan leh kepada kau. New iba ke HNLC kalau demand ru ban weng untuk ke ban under that. Katu kada general di mana, balabu nado pas sedang dicingkran. Ang mabut ban kun ba hakili report ba kran during this informal and formal peace talks na. Kaiba na kaliang sa sarkar kabu itagi kriteria na ya ka HNLC kini kriteria pendak bangin weng ni gaban kadon ne am haban na banjua ya kata kecing sya long sya declare to HNLC as a legal organization marja katul kajuba bangi yakran porbadon bang misra kajuba ko basyai kolong ba i na laya cho peace process syahmat kan saya pi kita kejeng ba lo kata lo kaan lo kan ya pi lo selo kamlah men don kan natural death ya kan hanya ke himbe kalau ada kim kendang benta balaya peace process yo kendang hadir lu itu kata ke penuh berweng kata ke Cik Syaban ni kan Chelsea tu kemudian kata general di mana bang adu ngong ni lah kan tapi ya kata lo kan poi macam tu kalau possible kalau mana deploy case pula charge sheet tu Pi kumangong kani dan kami political solution. Kami peniat dengan legal solution. Nama ba ngaku miladi kumba dai no yang sebalang milangat cibun yes. Perbaiki ALP menyengat adu spa laipo. Mengapa gitu ini yang saya. Ingat adu spa laipo. Kikis bagaimana? Andai on dialogue baru betul no. Like asal tu likely modal case ya kami joko. Kamu kalau memilih kalau suka kalah kan? Nomor his part lain tadi tu damage tu lada withdraw tu likely kibarung kikis kibarung hiki dek bomb blast case
tang kita kes bulan kita dengan semua kesalahan dari perkat nama ba nakalian home ministry limba mishra iki omba none of the crime of the agency are heinous haba kat urip sancap jong home ministry none of the crime of the agency are heinous in nature kamut kalanti bun betul kada di kadang dai bendom kadang dai bendom nama ba kamut sio por bnia bun ji license of sale itu ngatai lah kamu heinous ka crime juni yang jilo bani agency ya kita adalah baru withdraw tu boleh nak withdraw kita kes ban pernah pasang kawai aku ni untuk kembali kan pis proses untuk terus kelang Ni when lagi former IPS officer no langsung time inta uang ba lada when ini cases percaya agency what justice do we give the victims of these cases kata ni ke problem kalau vi kapoi yang aju itu nak mau vi kata lada ni perkat kata ka justice injustice ka ba la dia satu kamu kampoi sunu ka peace process more justice will be created in future. Tetapi expect more injustice. Dan expect you bang bun jingsia kidnap dan bun jingsia kam terorisme kam teroris ke tetapi expect bagi kita kan bang juru ni ayah kita jadi ujung IPS. Menifai kini sih asal kalau orang yang kalau macam sana ampan jumpa selalu how do you see the fit POA ini ke ceasefire agreement ada beberapa NSC yang podcast NVC kalau mau tang apa dia dan soal apa hadu mentah ke solution ke political solution ke bala wan tanda beli tambah ke MNF dengan igran dengan cicia pun notis baru ke tambah ke MNF tapi nang kata baru ke long pending lo naga long pending UNDFB long pending te lain waktu yang kisah kita bala kelihatan lama no kata kepada orang kisah kita yang kenorin kum ka Alpha kum ka NSCN bat kita dia kemut maki kita kemut lada muyol ada orang tak ni apa kut pun tak sih supaya same process kita temporary arrangement pada ketemu dengan peace process kami yang waiving ya baru di criminal charges kepada sarkar ko tega kadang juga fair ke same process kami pakai ke amnesty same process kalau mungkin yawan ya rom yami ya kadang ya kana ya harta ko mo kami ga permanent solution ya kata ga apprehension jumi mengalam ke solusi mereka dengan temporary arrangement bala banyak kan cua based on the same process kilayawan la yakran kita kapang ban ong ban yakran dengan amnesty ban withdraw cases ban waive no criminal charges baru kam boy ta ini pam kadang bijing om ba kini ga decision jong ka agency la long ka bakar ke namal ba dangdek ban ye shong yakran tang sisen ka formal peace talk dai ka agency pat ka deploy ban weng balik ka agency kam aila chwa ya ka ta ka jing yakran bakan ya shakmat Shaban Shimi Mandala. I mendala lagi orang bakal ada ya kerki channel si kata bakal nama arti kisna pelai akran lapun sin nalo pelai akran officially ngaku mantul kudo ngelapus ko sin ban withdraw kita nama laki doni kita ke intention ban weng ban drop di cases ban weng no cases ban ko amnesty in general lagi bro tegawut kadai tang kebasyukuran lah kamdai coba nama arti kisna madap dulu teman Banrai itu kita kerja kalau ada ajar news pasmi Banrai kita dan kampung di kita coba keno bawa ke Chelsea kalau dia kerja ke pakalai Andrei kali ke sarkar ba kan shu pasal ada bumui ke ba kali ke political issue kalau kasanya Chelsea ba sarkar bageri India dan bageri sarkar jalan itu ko kadang kami ya ka political solution on banyak di legal approach